ATG Chapel Machakos inawakaribisha nyote katika ibada kuu ya maombi na ujumbe wa neno la Mungu itakayofanyika tarehe 30 Novemba mwaka 2025 kuanzia saa 4 asubuhi. ATG Chapel Machakos ipo katika ukumbi wa Kenya Farmers Association au kipenda Kenya Farmers Association Hall, ambao upo karibu na Huduma Center Machakos, mkabala benki kuu ya Equity Machakos. Ibada hii yenye mada No Weapon Fashioned Against You Shall Prevail kutoka kitabu cha Isaya 54 mstari wa 17 itaongozwa na Bishop James Kithia, mtumishi wa Mungu maarufu kutoka ATG Chapel Kitengela. Njoo upokee neno, baraka na mvua ya neema kutoka kwa Bwana. Karibisha rafiki, jirani na familia. Ushindi wako umeandaliwa. ATG Chapel Machakos, where divinity meets humanity. Ngoekea maundu onthe ni matonyeka. Ngoekea mutabye. Ngoekea maundu onthe ni matonyeka. Nango yakwa kumi na ili kwambia musoambe kufika musoa 6 na tuikila tuthi musoa we 13. Mwiyai wingai musio na wingai munene nune na ana ngosi andu maku na mathayu mo na uboya asa ukanene na itu saani ho guma na ndaya na ngatho ciaku ciucioke kuma kwitu na kwa andu onthe citwani ya Yesu Kristo ni twaboya. Amen. Ata mwiye Yesu andu mangai andu ni kuikala thayu andu no mekale mate kuelewa niki maukitawa na niki mesila mawito na niki omaukita mona tamami na kau withi akautito na thela nienda kumanyike kwa ati mundu utena udhamana usumbini wangai nda ukitawa ni Satani. Mundu tena assignment ya ngai nda ukitawani chao. Ebu aloko nanga munyanyo umukulie uyu ukitawawe kana wekala wili utua. Haleluya, haleluya. Nitungilile na Satani ayu kita mundu nikanangueleze uelewe ko Satani ndatumia ndaimoni ko kanda imoni ko Satani atumia andu kwa kidiomo kingi eva andu maiku kita munyanya vaye bandu wendete. Haleluya. Na nasi andu ndio maanisha mami ethia wimutangie ndio maanisha ukitwe na andu mandunia ethia nasa na etu asa mai usami anai utangio waku na thina. Thayu wakwa ukathela manavyo hela ndiumo mana Yesu mutangi wainya. Thayu wakwa thayu
mutange waija Yesu Kristo ndiwa niwe mutange wanduna ende male ya kumanda tayo ni mana Yesu Kristo niwakwie niwe mutange wanduna ende male ya kumanda tayo ni mana. Hallelujah. Kau wadhayo ukitawa andwala bena bandu maendete. Amen. Kawa kibeba ukitawa kanisa ula wina impact community nila watumiwe kanisa wasare alo kanisa wasiama dhiko na siama usanga ni ambesa na ndu impact ya kibeba ndu ukitawa kila mundu nuwendete na baye mundu unene anai. Hallelujah. Mutabania utekuomboa usumbi wa mumaida ndo kitawa endetwe ni kila mundu edhia wa abwana mudhoosha wa ice cream. Utatoa nguvu wapi ya kuchokia mtu wa kuuza ice cream? Tena wewe ukamba ni kuvyu vitu ukaumia binyaba wobe na mudhoosha wa mbalamu kuvyu vitu kwa ukindu kimwe waleo mama ni kana kawaku umana na kilo kuite. Amen. Pasoma ndeto ya ngai mabukumi wa ngai asha na kuya yulu ituni kwa iniwe imwini umwe wa wadhi asha kuya ituni nikuseona nikudheu alamabikie kutene ni mashaishe nendimike sishaituni nikuseona nikudheu Hallelujah. Yohana ula mumajiwe wa Yesu, Yohana mwana nya Yakobo, Yohana ula wa confidant wa Yesu, Yohana ula wa katika kitchen cabinet ya Yesu ila yebetelo Yakobo nake itina wa kwatwa na ato na ngomendo na ade uchwana mauta man drum na ae mokwa na auman drum nini asumbi na ato wakidamani chapatimo akielesha maundu ala wonie mudhenyomwe haishe na naibe bani mudhenya wangai na newe washa. Haleluya. Mwi usuye itau hausuye maukune mwi udheukitwe atuikiditwe kalanga edai neche kwithi akalanga kaino nyama ikangitwe hebu anu meutudhinia muno tukikala mashambani wano haya kalanga we ona hata kindu kibaki na tuza matwithi atukangitwa mauta makuu no wetu ani aituusia mundu hatu ikilwa karanga edau hemu thukumi wangai ewawo mundu athukumi mangai mobungu mayukitawa ana asane tuasa mobongo mayo kitawa mikata kona ndio kitawa. Haleluya. Alevi kanisani alama thenga mayo kitawa alama tu anasema alama tu wa maiki itawa lakini mundu tuite kuungama akunawa akunwa
nandu maukuna na finality ya kila mekukunia meshua ichagwa no kwithi onanga wisicho bungu satani wisicho bungu weni wisicho bungu lakini maikwiti kila nundu imatuye kuikia ubungu ni wowo wisi pe andu mali ula na sio kwithi ubungu ni wowo no uwe ni wowo bungu so ethia nwenda mwendani mutabio ubungu wa mutabio uwo moyegwana na Yohana asha na kuoneka uoni ituni na asha kuyetu ni kuonekie mundu muka nienda ukilanga banini undu nienda ngutemelele nikanayo baka uterie ai moku terio yo akauterie uni wai mote kauni ukatereke na baumbe haleluya lakini kimwani shua uterio waku ni ukite uterio wa mushi waku ni ukite uterio wa shana shaku ni ukite uterio wawe wa moko maku ni ukite uterio wa nduma yaku ni ukite shana shaku iko kila andu maku makasonga na mbe mwana asandu ikuya mwitu asandu anangika maiku nina halama nini andu makwenu maika utonya yoba ngai nukunenga zia yobonoka haleluya Yona asha kuoneka woni kwa hiyo ndo wa kawaida kuoneka chama kinene kedia mundu nomuya ikukuoneka chama kinene Yohana asha kuonekie chama ni kinene kuyetuni haleluya asha kuonekie mundu muka amen mundu muka ulawe bwikite sua amen yani abwikitwe nutayo kuyetuni ekailitwe nuthe uangai abwikitwe ni matei mangai abwikitwe ni mumo wangai na mwei waimauni make haleluya Biblia asha mundu mukosu ai muito bekindu akwite ai nebu bekindu akwite mundu mukosu na yasha woni wonekie tuni mundu mukosu ai muito mundu kwithi ya muito ti kwithi ya evi haleluya nikana ndini yake baimbeu dini yake bethayu wombi kandini wake bethayu ngi wakando weani ya ndini wake haleluya bethayu bechumbe wanengete mwanyakia ni ndini wake nundu kibetiki na right ya kuwa kana kuweka kana keka lethayu yani no anyube kuwa kana kaeka na mandu muko ukoneka abwikito nutayo wingi vitu anenga chumbe kingi mwanya wako yani ya ndini wake na ya yebu yake na miona asha katika asha mila sonekie tune na mundu mukosu wa mwito honeka asha ni kuonekie mukunga ni kuonekie msoka nene ndune mukunga waimu nene na asha waina mbia na waina ngobia mukunga osu waimu usumbi wa ndino aimu usumbi wa kibindu na mundu mukai mwito na mwito mandiko masha kwa tuani wowa kwa una nundu kwa imundu usiana sare akwatwa ni wowa kwa unya ngaya meki Yeshua chonde kila waitaba ukishia na wo haleluya Sisha itune nikoseo nikuseona nikudeu na kudheu halama bikie kwembe kiwoni halama bikie kwembe mboyani halama nengi otonyi wako na kila chende ya mona chama kinene mundu mukamuito ena wowa kwa unya travail. The woman was expectant and a time to give birth had come, and she travailed in vain.
with a great desire to produce that which she had conceived, with a great desire to see a child. Aina wo wa usia. Hallelujah. Wo wa usia ni wo an indescribable. Disika na be Kiingereza word hitao. Ama ni indescribable. Ani ya you wo wa usha ni wo mundu wonde wa asie nda wo elesia, yani with ya war beyond war. Hallelujah. Aume wo usu with ya war beyond war. Amen. Mundu wonde wa asia nukuya the war lakini wo ndo eleja na ni wo utaolanga wa. Hallelujah. Who ni expert was here? Amen. Yani ni wo hii na iwo utena choice. Ni wo ambao ka contraction yoka ya kuna pa ya lecha ukoza kikombe cha majani huku ndo kuka ingi unakula kikombe kibaluka andu mana. Hallelujah. Yani ni wo kuna pa no kwamba kwa. Amen. Nundu bedhayu ukinelie kuete na mwetu asa na anasa mendo sia ministry batena wo menda usia tuano batena wo menda usia biashara batewo bayiwo ni usiawa batena wo. Atimbicho ko ina cha usuo nikitoka kunena nionenyo atheumanga imwe acio twikethanije ba oxygen ni wikangenza utomani shokila njola nguba ini wingu nangeri aketilo tetulu icha we. Amen. Na mundu abikausha jam zanzana dijalia environment ona ni usia ya leluni ni ukasia ya mbonda ni ulu nundu kauka nikekata koka nikekata koka ni koka koka ni koka. Hallelujah. Ni usia ya soko uita avocado kekuka mamomo kie kanisani aminite miai 10 kani 10 nomwe kabisa muito na mboya ituboya hata siangu. Hallelujah. Kuilela kuoko ati mimi yana haya siaende kutoa mkono chanzanza ni hebu next nesie kuona mama lako mau nona mamu thiuka leso andateka siothe la 20 newa ngwa aki ukelewa na tukoza mbezi uwesemba diwete tukula twaba mwana nundu wewe ukite mboya na ukite osia enukie mume akakwetu mwana usiona ndangala miko hospitali akitie otwae wakana na odhi akekali ayatho we mabindi yani ukuni wasimuku wanza ukisia mabindi itukite ukulia kwa mukite mume ana tukite nina mwana kukata ina amina nako. Siumpatie Bwana makofi yale mazuri. Unajua iwe sipinya wandeto ila shuma akanywani. Deto ila shuma makanywani madhuku mimangai ikuwe adhayo. Deto ila shuma makanywani mashai kwa kidiomo kingi kila mundu. Nendo konifahamu kana wina wimi. Konifahamu. Dia tele to konifahamu kana wina. Nataka konifahamu kana uko na ulimi. Uko na ulimi? Solomoni aishie
ibuku ni ya ndimo na kuya mwingita wa nzimo ibuku ya chao asia nzi zimo tuitonya kuitabia uimi nundu wenyu zimo nzia tali ndio thingi wa mwitonya tunamasya ibuku ya nzimo kilungu che 18 na muswa wa miongo 21 ya siati vina wake kuna thai shikala women na ashala mawenda ala masubi au imiwo imaisa matunda mago. Haleluya. Kwa unene thayu yulu waku na no winene kiku, no unene thayu kwa friend waku na no unene kiku. Amen. Na mama abikaba pausia na mama ambia kwa unya na aunya na wishi ondu badenge pe mabindala contract to nyoku ke kambo kuno ndatika 30 uketha no mweyengewa isho kayudi kwambia uka ke ndatika emwilu papa ekwisho bikabandu yuku other continuous pe bala with ya awa musilama kuya ndukatate opush na kusashu atenda kitali ukaoze mwana ikabikie oka kwiko okwe wibaza muno ati makasi esicha oka ukwikara akwika umwesicha mwisicha no utabie tentatively ukasia indi kuyana na nondu zia ya mwana na reitile kubinguka nayo na iba bikaba ndo mwisicha eyashati onaeko. Amen. Ekata eka umwisicha okoi asiai oi wa theater ndasia. Amen. Na alama expert muno. Amen. Aileo dhima uito wa mwana akethia we mwene wina kilo 48 na kokana kena kilo 5 akuya kwikwi na kwikweu kayikata kaisiaika okwiwa ka nikaba ni cooperation kani ka theater nundu uthayu kiki kwitwe by all means no mubakachuke kwa hicho kitumi do afford kusiatandia duruhusitwe usiawiweka. Haleluya. Ninene tesindumbumu muno nizimu yosia nane duruhusitwe usiawiweka bate expert we bamwe naku nundu mundu aisha maundwana no mekike. 1 uloku siano akwe na kana kaka survive kaka bonoka uloku siano abonoke na kana kaikwa chicha keli chaka tatu onde no maponoke na chaka na onde no makwe kwa usawa usha with ya sawa roho mkononi. Whatever you are giving birth to, you put your life in your hands. Na kai mutabie ibeti pe mundu with ya andoto mbai na kunyama ta mundu ume atwa mu kasipitali asia imutonya kuona twindi vunzo ukereona mundu unywa katsoda ukona to kunywa yotio with ya satani yemwe amekwa onzewe ili ya satani kuyetelo we ilo kona wekangu manyama yivo utatokulia ni huwa ya kibeti ya moyo huko kile atio ninaye kania choki tena thio iwe sajo kwethe asia hethia mwino mubakaba kuomwe mwakabaka na tondu ndiako na tukazia kangi yani kwethia anyamaite
utonya kuona ate ukuna simu ekiokia eona tokuna akewoka no yuka mituki awisha amugo methi andu asio ichawe kauka kwisawa nduke ukukoko manua mavyo na uko oju kibeti chaku ichadu mwanesa in fact apushikana kunesa na iwasya na keyo na kathina kanini kaubeba na twanjaribu pala tuitotonya lakini sorry wawe wakana kahivo yusaishu amba ukuwadhizia mavo na kenyinya in fact onaamuka kwanza kwata mwana theka muno na bethi wana ka complication na twamusembia bana na jipe moyo omanya sianywa tu sawa na wamanya vision na maono maingi mandu imakusha ona ministry ni kusha maisha kwanza the ambition pe miscarriage nene ikika ni ya ministry nundu ibindela akwata kwa unya handu amwe mayaibu ya wito mayaibu ya unduma mabudhasha esicha alama mayete na mayethi makekale kwa ango ake ango ko yuisi utumia au tuikethazia kilai kana kitani nangi amanya enebu ya wito au mayungua mamlaka hundu no manye kwa sha touch akuona ka touchika akuona tatutachi wala is Jesus balea de casa de bana angi ni mamwa ni momewie wasya wangai ninya na kuyevu kwa wibu ninya nguite ninya nisete abikaba na namba nene ikisha ebuna kitu cho kikamba kila kisha mabuma ministry majority imabuna kitu obunwa amen nangi maisha kidhinzimwa kidhinzi imukisa kinga ukwili ministry lakini kinga amen ukwili ndu mati wasi ministry lakini wasi acho kinga ukwili akikuruhusu thi bandu ndu no wikalia acho na maisha majonza kika utedia muthenyo nomwe kinga cha ministry ndina se cha kana ninene tekea ministry ukwili atiki balaki ukwatia na mundu mukosu yila akwete kwa una onoka yukethia mbo isha kana munambu ubikie point Yesu ona nduitetea ndwebinya wako itetea haleluya in fact onoka yukethia data isha abikia pauju pala withia thayu yilila ithia moko kana ithia kyau itha yone ukwithie kwete thayu na moko mayo onoka mithia umengele abu ateke ndu ikulilia na yumundu mukosu abikabu Biblia asya ila nzoka yoka ya ungama mbe wake yetelete asya kalakana kauma nzoka isu ikameli nzoka ni nene inabinya mundu mukone diana inabinya sawa kwa unya ndena binya witetea hida akomete bandu kamukekane na akwete kwa unya na yonsoka ni yaunga mabaye tele kalakana kashawe ikamelia na uoni wonde
withiwa ministry, withiwa mutwano, withiwa biashara, woni wonde ukethiwa naguo uisha woni bethia wabena nsoka yo betie woni usu yoe Emily. Uisha woni wa nyumba cia biashara bethia wanansoka yo betie. Ndina bata naku inabata na kilo kuite inabata na kila kiusiawa na mundu mukang'ang'ana na wo mwingi ni wiwite wo zoka yunge membe wake ndami kunicha ndena nduwika roho mkononi. Nasi akalakana kasi iwe katikati wa mwisho, kasi iwe katikati wa mbanga, ni utangasia bu katikati wa maitha bau ni bo woni waku usiaiwa bau katikati wa maitha ni wa assignment ya Ngai kuyania bau katikati wa maitha ibo ku establishwa ni asha bau katikati wa maitha machienda na mailea bau ni bo kukilia bau ni bo mushi waku kuungama bau ni bo siana cia kusiusomea bau ni bo andu maku makwaila bau katikati wao ni bo kwa kanyumba ya kuzio no hiki ya biashara nene na siana cia kuitwa ngali na etu maku maitwawa na anake maku maitwawa no yikala maisha masio hasya haleluya na sababu katikati wa maitha boibo ukililia boibo pakwithi wanokilio munene honethia maukunite makuna meana hata na kila kibeti cha siaka lakana kitia isi chesi kichoka lakini Biblia asa kaitu iya usika mbingu ilikuwa na usika akiwa naona ako peke yake mbingu ilikuwa upande wake ikiwa nyoka iko kinyume mbingu ilikuwa upande wake aninasema kuna mtu mbingu iko upande wako mbingu iko upande wa watoto wako mbingu iko upande wa nyumba yako nasema mbingu iko upande wako haleluya mbingu iko upande wako mbingu iko upande wako mbingu iko upande wa hayo maoni mbingu iko upande wa hayo maombi mbingu iko na upande wa huo mtazamo wako mbingu iko upande wa mtu siku hii ya leo andiko inasema alipokwisha kuzaa kale katoto kakachukuliwa na Mungu kalichukuliwa na Jehova kalichukuliwa na Jehova nyoka anangojea lakini Jehova ameokota inaona mtu akiokotewa maono yake na Jehova inaona mtu akiokotewa maono nyoka akingojea wachawi wakingojea wanganga wakingojea unachokizaa kinaokotwa na Jehova kinaokotwa na Jehova kinaokotwa na Jehova nani awezaye kutoa kitu mikononi mwa Jehova? Ni nani? Ni nani anaweza mnyang'anya Jehova? Yesu akasema Baba kile uliweka mikononi mwangu sijapoteza hata moja hakuna moja kati ya wale umeweka mikononi mwangu amepotea. Yesu akaambia Baba hivyo nimewatunza wote isipokuwa tu yule alikuwa marked for destruction lakini hao wengine wote wamesurvive hao wengine wote wamemanage angio ndeni makilia kila wekije mokoni makwa mwiye ndiasha ona kimwe mwiye ndiasha ona kimwe mwiye ndiasha ona kimwe na maandiko yanasema na yule mama akapewa uweza akapatiwa uweza ula kila kibeti chane utonye wa usema kikebide weuni
undu Biblia yasha bebandu chase ubiwe ni Yehova, bebandu chase ubiwe ni Yehova weuni ni kanaki kebidebo na kikanenge weli ubo ni dhenyangili umwe maana Elia miongodhanda tu osa kibindi cha mumo osa kibindi cha matei osa kibindi cha kuidwa nitu onedhia ni weuni bena liu onedhia ni weuni bena kiwu onedhia ni weuni bena okomo onedhia ni weuni bena osubio. Hallelujah. Ay. Na mama enda weuni. Amen. Ola mama ekala weuni. Biblia yasha nzokesu ya inabinya mundu mandiko masha mwithe wayo wa ino weso mwithe wayo wa wadhonokete wanzana. Yani Biblia yasha na mwithe wayo ya kusise kilungu chaka tatu chalaika chandata sietuni chachi chande kwani ndata ni chao na laika. Biblia ndia siela satani wenda kwa sosumbi wangai osie kilungu chaka tatu chalaika mangai ama kenga mea comparing me with God I'm better than God na adhati ya laika metikila satani mose yoko ingai. Amen. Na mekengwa maikalaba kuyetuni membe wasa na satani ama convince kwa ethi ya ngai aina laika ngili tatu ngili mwe asia satani niwe mose ngai muthuku. Hallelujah. Na yunzo kesu ya kusia adhadi ya ndata sietuni ye chandi niyo yetelete kanaye chuwe ukitana nayo wambili teba edia yesiletuni kwasa ya mukua adhadi ya laika make na yazia mashambiki makwa kumasuo na maina wadhi wa satani, maina wadhi wa satani indi mundu wonde wina assignment ya ngai ni bethi ya wana divine protection and preservation. Wakuwa woni wasubia woni na woni nuku subia wokitia woni na woni nuku kitia. Hallelujah. Watetea kilo kuite na choki kautetea. Amen. Nela kana kabulilwe na nyinyatwa wa weune nela nzoka ye kwambi Biblia yasha yoka no dhiliku inyamashe ula mundu muka yoko munamasha mundu muka kwete onyamawa. Hallelujah. Mundu muka wita wa kanisa kwete onyamawa lakini musubi wa kanisa akaungama, musubi wa lungali wa akaungama, musubi wa tangi wa akaungama, musubi wa latangi akaungama namo. Hallelujah. Hallelujah. Ambiwa sela nsokela ya dhatamuno nundu yake duabinya na wedhi andi ukitana Yehova ngai na maandiko masha na yadhi isembani ula mundu muka. Amen. Na maandiko masha ula mundu muka anewendo utashandiu ila nene. Hallelujah. Anewendo asembete na mau wedhi anzoka ni musemba niti ni kumukwatia anewendo ila nene za shandiu mwana asosa nzo ila nene za shandiu mwitu asosa nzo ila nene za shandiu. The more they come, the faster you run, the closer they draw near you, the farther you get. Wanapokukaribia unaacha kukimbia kwa miguu, unaanza kupaa juu, unaanza kupaa. Hallelujah. Ula mundu muka asembie asemba na nsoka ya musembania bahati nduni shanga ibe na kusembanywa na maidha bena kusembanywa na maidha bena kusembanywa bena kusembanywa bena kusembanywa bena kusembanywa na asemba Biblia yasha ila nzoka yethi andi umubikia ya bingwa kanywa wawo ya umya usi. Hallelujah.
yani kanywani wanzo kesu yatu bauma usi na kiwu kingi. In fact, I think Bible moya asia flood ni kiwu cha kila mokuta mausi widi ya usi weyana numbe na kiwuju kikwisi la kuya kwa Kenya women na ukwidi ya kisilite Absa Bank ukwidi ya kukuonde kupikitwe ni kiwu na lengo ya yo mundu mwe nelanzo kesu ya umisio usumu nene ni kana ifangie mundu mukani kane mose Biblia ni boya asya wanengi wenzo usiakuluka na ni boya sitwa ni ya Yesu Kristo mudenyani wa umunzi yoba unenge zou siakuluka sauti ya kiwuki la chechwe na maida chaukilia usi ulawechwe na maida osabinya no chosanzwau ni ile chenzo usiakuluka osanzwau wa musi wako osea na makuzwau osea mishi wakuzwau osea unduma ya kuzwau osea uya wakuzwau siakuluka. Haleluya. Kila osanzwau osanzwau siya kisomo osanzwau siya otangio osanzwau siya okia mowau osanzwau siya usema. Haleluya, 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 haleluya. Hala mundu muka hauluka na vonoka. Amen. Ti mabata kusembania na ngainde mabata kusembania lakini mayuko atia wasemba na mau mandiko masi ya munambu nunoa na munambu wa muika no komenanza na munambu kanoa indi alama mwetela yoba makeuwe binyawo makasemba na maika noa. Haleluya. Makatambuka mateu nyala alama mwetela yoba osaimu mwotambuka osaimu mwotambuka osaimu nyawo sema wa usemba bate kunoa wa usemba bate kunoa. Haleluya. Alama mwetela makeo wabinyawo makabatwana ngautanyo makaseba bateunoa makatabuka bateunoa. Alama mwetela mwira Asamanisha
ise weuni nienda usema bandu bawibido nenga mumba usema bandu bawibido nenga mauta mausema bandu bawibido nenga binyawa usema bandu bawibido mwiyai nitukwenda bandu bawibido mwiyai nitukwenda bandu bawibido weuni bandu bawibido weuni mwiyai vida kila tuseye vida kila tuasya vida woni wotamania vida woni wawini vida woni wa biashara vida mutwano wa mwanasa vida mutwano wa mwitwesa vida sindu syandu mako nikana mukumba satani hao ina maida maikamelie muyai maikamelie muyai. Tunenge kukilia binya mwiyai na mumo wotangio yonuwa twende kunene na mwiyai wiba unandwe mutangie moya mwetu ashamu ya Yesu ndekea na ishakwa andika shitu wako ebukuni yaku yabayo no indu ikidia mwana waku mwiyai no inenga kubukuma mwiyai no nenga kuendela miendeleni yaku mwiyai ususia na beba mudeu waku no inenga binya wa usemba no inenga ndo ushakuluka nikana nikatwawe nikiwicha mumaidha nikana nikatwawe ni usiwamu maidha mwiyai nena na ndivi kanyo wayo imelie kiwicha mumaidha nimubea mwiyai kwa ndo wa utangia nimubea mwiyai ndo wa kwekea wingai wa ilite wingai utese kusi wingai mwikiku wingai waitu nitukwenda mwena nitwaudhocha ikala naitu tuwa naitu mwiyai tingilishe mumo na tei tingilishe mumo wako tukaungame nolo nenga binya
Watu nenga binya wao tuteria tukatetheka. Watu nenga binya wao semba tukasemba. Watu nenga ndo ila nene tukauluka. Na bala muyai otwenda tukokabo. Bala watu tumani botu hidi. Muyai iwa kuboya kitu. Na kutunenga kukilia ulamu maida binya. Muyai bidakana kala kasyawa. Nikana kakoboshi na kusumbika mbaisi onde ni mubea ngai pinya ni usuwa ngai na mumo ni usumo nene kithemba kiu yenda tose sawa kumuthaitha mwia mumo suwa tembea wingi vitu wa ngai no kito suwa ngai nienda kila mundu wose ndembo yenda kila mundu wose dhambiu na wesa dhambiu Yesu ala ukwete yako ala wina cash wete baama dhamboni milecho bandu baama dhamboni ala angi utumia simu tumia nambe siu screenini na ukia mwiyai neti kilana na ndeto yaku na osa ndeto ya tuika yakwa na ninaikia kana mwiyai ndio wawa na kana kako kayuwa wa. Hallelujah. Nindo mite ndembo kana sacrifice ya kutetea woni na mwene woni ya kutetea kana kalawo sheye kana kalawo isya ula mudhinzi wanga yue kiendeni waku na kutetea we mwene unu Biblia sha ila mukunga woni kana nikadhi kabithwa ni ngai wathatie na wasembea ula mukunga wasembeye kila kibeti nikanoke na masi ndwe nyamawa ya moya inena alea kunyamawa na ndembo hii ni etete ba madhambauni ingumya kwa chako ingumya msaane humweyai na miumya kwitikilana nako ninoosa ndo na ninoosa binya wa usemba na ninoosa binya wa dhikuikala weu ni pandu bala mwi wanzobishe bala ni idhi wani mweyai bala ni idhi wani mweyai na bala beno subio wakwa ni ndembo itawa ya kusubia kwa kalakana na nyinya wako kalakana na nyinya wako ndosende mbosu yako na umekwate na kroko kwako kila mundu dhambiu Yesu onethia wiba saba onethia tujeni kumaba ndeto esuti yakwa na newe ni mwiyai ame aliula niende aliulio njumbola eni ukito tabania na ambia tabania ndeto eno minene kwa andu makwa ngai wakwa na mwiyai wakwa ningwendete na ningutungia mubea yoba nutuma ndeto yaku udaviti andikiasha kana utuma ndeto yaku tukaboa na mwiyai ni watuma ndeto yaku katika tuwitu nitwa meosha mwiyai na yu mwiyai moko ni maito tukwete ndembo shita wa ndembo ya usubio wa kalakana na nyinya wako matiwa wa kalakana na nyinya wako matiwa wa kalakana na nyinya wako matikwa kana kalansha ite mwiyai ketawa ministry katikwa itaidhie ona ni onene wako na usio wako mwiyai endani anaitwa sietwane ya Yesu. Amen. Hallelujah.
woni wakundua wanikindu ngai no kubitha kilosia ite na no kubitha twende kwete na ndembo isusi tubambe nako ya kila mundu ni kwete eto ba madhambaoni. Yesu numbithite kimbidoni chake na nundumo shakuma madinani nunengete moya kwa udumu nani mwiwane sadi wake. Yesu numbithite, Yesu numbithite kibironi chake na nundumu shakuma madinani nunengete moya kwa udumu nani mwiwane sadi wake. Numbithite, numbithite kibironi ila kwimani na kana kwimataka numbithite kibironi Yesu numbithite kibironi ATG Chapel Machakos inawakaribisha nyote katika ibada kuu ya maombi na ujumbe wa neno la Mungu itakayofanyika tarehe 30 Novemba mwaka 2025 kuanzia saa 4 asubuhi. ATG Chapel Machakos ipo katika ukumbi wa Kenya Farmers Association au kipenda Kenya Farmers Association Hall ambao upo karibu na Huduma Center Machakos mkabala benki kuu ya Equity Machakos. Ibada hii yenye mada No Weapon Fashioned Against You Shall Prevail kutoka kitabu cha Isaya 54 mstari wa 17 itaongozwa na Bishop James Kithia, mtumishi wa Mungu maarufu kutoka ATG Chapel Kitengela. Njoo upokee neno, baraka na mvua ya neema kutoka kwa Bwana. Karibisha rafiki, jirani na familia. Ushindi wako umeandaliwa. ATG Chapel Machakos, where divinity meets humanity. Inu ni Mutongoi TV. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wimundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio thambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chombe ona kuo wendegwe no thambia vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usini gwa mwambia ola museo nutaomeona tabateke esilia zile mwaleane maokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe watu wawane via tausi wana ithi bandu batekindura mama ucio na pesa Bajewina kapointi dikana nake kamundie kaela no kamumbele kale kombe na mundu saingi mundu nuvitasia matambia maishani na